Your Honors, Croatia's right to reintegrate the Krajina into its internationally recognized borders is not in dispute here. But Operation Storm encompassed another objective as well: to drive out the Serb civilian population and ensure their permanent removal. By the time Operation Storm and its accompanying mop-up operations were over, almost the entire Serb population had been driven out, and the Serb community was a scarred wasteland of destroyed villages and homes. S tim da što sam rekao i ovo što kazao da im ovdje treba dati izraz ako da mogu. Jer to je važno slušati da i ti civili, znate, da pođu pa će onda i vojske, tako da kad pođu kolone to djeluje psihološki jedno na druge. Već sada ima veliko iseljavanje civila iz Knina koji odlaze za Banja Luku i Beograd. Znači da mi, ako nastavimo ovaj pritisak, vjerovatno za neko vrijeme neće biti toliko civila, nego oni koji moraju ostati, koji nemaju mogućnost otići. Letak pravi napraviti, nakon prvog dana operacije, u njemu kazati putove koje se mogu izvlačiti, tajne Hrvatska država garantira kako su izdali, napraviti tako da izazove ovakav pomutnja kako je još duplo veći. Znači baciti, i to jedan letak ovako, znači opće rasulo, pobjeda Hrvatske vojske i uz podršku svijeta i tako dalje. Srbi vi se već povlačite preko i tako dalje. Molim, a mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo. Znači na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava i tako dalje. First, I think a word about Tudjman. He was an extremely confident leader, very confident in his own abilities, and so he never hid his views. And he believed that European states were much better off if they were ethnically homogeneous. He saw, because of their geography, that the Krajina Serbs were a particular threat. They were located, after all, in such a way that they almost divided the northern part of Croatia from the coast. Dok je Knin bio pod okupacijom, tako dugo budućnost Hrvatske države nije bila sigurna. A od Oluje, od ovih naših dana, ona jeste. Danas to je hrvatski Knin. I nikada više nema povratka na ono što je bilo. Da nam usred Hrvatske šire rak koji je razarao hrvatsko nacionalno biće. Ako sam je rekao što je moguće, ona ima sasvim drugo značenje nego vi pokušavate implicirati. Well, once the Serbs had left Croatia, neither Tudjman nor the senior people in his government wanted the Serbs to come back. And so this would have been why I was talking to Šarnić about this issue. And in this conversation,
In August of '95, he said, well, we cannot expect them to come back. They are a cancer in the stomach of Croatia. And I just thought that was such a shocking metaphor. Upozorio sam zvremeno na to da je ta akcija dovela do toga da su nastupila veoma ozbiljna kršenja ljudskih prava, da je nekoliko stotina civila ubijeno. I da je velik broj ljudi bio prinuđen napustiti svoja boravišta, tako da su efekti te akcije bili jednaki etničkom čišćenju. The Croatian execution of Operation Storm delivered to Croatia exactly what the country wanted, land without people. It revealed HV as equal to any other Balkan army when it comes to unnecessary looting and brutality, and it created the largest single voluntary ethnic cleansing during the entire Balkan conflict. What did you mean by voluntary? When you mentioned in that summary? Voluntary at that time, I'm quite sure I meant that without putting up a real fight. And I'm quite sure that the civilian population there did not want to leave. So the voluntary is you're right. It's not a very good word, but it was an ethnic cleansing without any major fighting. Kada smo krenuli od kuće, nismo znali gdje krećemo i gdje ćemo doći. I to se u stvari ustanovilo kasnije kad smo došli negdje u Srbiju tamo. Od tada pa do dan danas mi lutamo svijetom. Znači izgubili smo sve svoje, nismo uspjeli nikada nadoknaditi ono što smo nekada imali. Nestalo ih je za 2-3 dana. Nisu imali vremena da pokupe ni svoje prljave pare devize, niti gaće. Operation Storm was launched with the best of intentions. To end Milošević's, Karadzić's, Mladić's, and Martić's 4-year reign of terror in Croatia and Bosnia, and to do it while protecting the safety and security of the Serb population which would remain in Croatia. Razgovor u kojem bi se planiralo istjeravanje civilnog stanovništva, ja nikada na takvome nisam bio. Niti mi je bilo poznato da se ikada takav razgovor održavao. Obrana će u daljnjem tijeku postupka pokazati i dokazati da je masovni odlazak srpskog pučanstva bio pažljivo pripreman i organiziran kao politička opcija u slučaju reintegracije krajinskog područja u državno pravno područje Republike Hrvatske. Pa ovo je vežba na osnovu pretpostavke po kojima radimo i našim saznanjima. Po ovim prostorima treba da dejstvuje neprijateljska avijacija, rakete i artiljerije i mi pre toga moramo evakuisati civilno stanovništvo iz zone borbenih dejstava, a jedinice, one izvršavaju svoje zadatke koje su dobile. Znači, bitno nam je da uvežbamo narod, civilno stanovništvo, da se izvuče, da bude što manje žrtava.
niko nikoga gonio nije, svi su ošli po mome dobrovolju. Ja, jer sam bio među njima, niko me tjera, nije me ko izgonio, a tako i njih. Samo slušali te organizacije, njihove te četke, šta ja znam koje su bili, i zato su išli. Zato je potrebno prvenstveno bilo sačuvati našu biološku masu, ljude. Moglo je izginuti civilno stanovništvo, žene, znači nama treba biološka masa za nešto što će, nadam se, uslijediti. S tim da što sam rekao, treba dati izraz ako da mogu. Jer to je važno, slušajte, da i ti civili, znate, da pođu, pa će onda i vojske, tako da kad pođu kolone, to djeluje psihološki jedan na drugo. Ako nije cilj uništenje protivnika, znači uništenje njegovog ljudskog i životnog bića, onda se uvijek ostavlja mogućnost da protivnik ima izbor. Ali ako je cilj da se zauzme prostor, bez obzira šta će biti protivniku, onda se ostavlja taj prostor toliko širok da on nema mogućnost da razmišlja, nego mora ga iskoristiti. Jedan letak ovako, znači opće rasulo, pobjeda Hrvatske vojske uz podršku svijeta i tako dalje. Srbi, vi se već povlačite preko i tako dalje. Molim, mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo. Znači na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava i tako dalje. Riječ tobože ili tobožnji se upotrebljava u hrvatskom jeziku rijetko. Međutim, predsjednik Tuđman je tu riječ upotrebljavao dosta često, u različitim situacijama. Najčešća situacija kad bi predsjednik Tuđman upotrebljavao tobože ili tobožnji bi bila kada je govorio o nekim konceptima za koje on znao, ali nije bio potpuno i duboko uvjeren u njih. I on bi često puta znao reći za, na primjer, sloboda tiska, on bi rekao tobože sloboda tiska. Za ljudska prava, on bi rekao tobože ljudska prava. How do I have to understand the message, you Serbs, stay? If they have departed already? Većina je otišla, časni sude. To je točno. Ali kako su bile usporene u sjevernom dijelu operacije, onda je bilo još je bilo Srba kojima se imalo smisla upućivati poruku koju nisu otišli. Ali točno je, većina je otišla.